čestitke, još jedna pobjeda Dinama u Ligi prvaka. S Dinamom ste već radili velike stvari u Europi, ali vjerujem da je svaka nova pobjeda slatka na svoj način. Kakav je osjećaj sada? Hvala na čestitkama, ja isto bih čestitao svim igračima, svim ljudima u klubu, svima koji su istvarali ovaj Dinamo, na kraju krajeva našim navijačima koji su nas bodrili na ovaj način u ovom broju. Stvarno to je pobjeda svih nas i jako sam ponosan da sam dio svega ovoga. Odigrali smo za sada 4 utakmice, imamo 7 bodova. Vjerujemo u svoje šanse u sljedećim utakmicama, fokusirat ćemo se na prvu sljedeću, tu pokušati uzeti 3 boda pa ćemo vidjeti šta i kako dalje, ali maksimalan je fokus sada na prvoj utakmici koja dolazi, a to je Gorica. Što se ove utakmice tiče, još ćemo se malo tu vratiti. Primili ste gol u vrlo ranoj fazi dvoboja. Koliko vam je to poremetilo ritam, vaše planove, jeste li morali na neki način mijenjati planove? Međutim, treba dodati da ste se vratili, na kraju zabili 4 pogotka i koliko to govori o vašoj mentalnoj snagi? Dobro, ova momčad ima nemoguću mentalnu snagu, ali ne sada u današnjoj utakmici, nego su to pokazali prošlo prvenstvo i kad je trebalo ući u Ligu prvaka i kad je trebalo osvajati titule. Znači, ovo je jedna momčad koja ima sjajan karakter, sjajan mentalitet, pobjednički gard. I nije nas ništa, stvarno nas ništa nije poremetilo. Moram priznati da je bilo vrlo važno postići taj zgoditak dosta brzo i na neki način odrezati krila protivniku. I onda poslije toga, kažem, kontrolirali smo jako dobro prvo poluvrijeme, možda malo loši ulazak drugo poluvrijeme, jedno 7-8 minuta, 10, ali onda suverenu utakmicu priveli kraju, postigli 4 zgoditka. U Europi to nije lagano, tako da čestitke svima. Trenutno ste od 36 momčadi 10. na ljestvici Lige prvaka. Znamo kako to ide, prvih 8 momčadi će imati nešto lakši put, odnosno nešto kraći, pa one do 24. mjesta idu dalje, moraš igrati 16. finala. Kako vi sad gledate na to unaprijed? Znamo da je još dosta rano, da imate ovdje još nekoliko utakmica, ali evo, kako gledate? Pa isto kao i jučer pred utakmicu, kad sam rekao da ima još 5 ovih meč utakmica, utakmica koje su važne. Tako da evo, danas smo pobjedili, sretni smo zbog toga, ali ovih 7 bodova mislim da neće biti dovoljno za plasman dalje, tako da ćemo morati dalje osvajati bodove i siguran sam u to da ih hoćemo. Već ste navijače spomenuli na neki način, 90 minuta, pun stadion, a naši navijači gore u jednom malom kutku, međutim nadglasali su, barem je neki naš dojam, cijelu utakmicu domaće navijače. Pa nije to ništa novo, mislim, to tako je bilo u Minhenu, tako je bilo u Salzburgu, danas u Bratislavi, bilo je navijača u fan bloku, ali isto tako po cijelom stadionu, tako da radujemo se da nas navijači prate u ovom broju i jako smo sretni da smo im mogli priuštiti ovakvu jednu utakmicu. Treneru, još jednom velike čestitke, hvala. Hvala vama. Sandro Kolenović je s nama. Sandro, još jedna odlična utakmica Dinama, čestitke na pobjedi. Od početka ste se nametnuli, igrali odlično i na kraju sasvim zasluženo došli do nova 3 boda. Tvoj prvi komentar. Pa da, treneri Stožer su nas taktički vrlo dobro pripremili, znali smo od prve minute što želimo raditi, znali smo kako protivnik igra, analizirali smo ih jako dobro. Taj rani pogodak koji smo priveli nije nas pokolebao i to još jedan put smo pokazali kakav mentalitet ima ova ekipa i kakav šampionski gard. Vrlo brzo smo postigli izjednačujući pogodak, tražili drugi, to smo i dobili do poluvremena i na kraju ovoga mirno utakmicu priveli kraju. Je li taj rani pogodak na neki način promijenio malo plan igre? Činilo se, barem kad je Slovan u posjedu, da ih puštate, da dođu dosta visoko, da ih na neki način navlačite i onda pokušate prijetiti s kontranapada. Koji je u stvari bio plan igre? A ne, mi smo znali da to je ekipa koja ima kvalitetu, jednostavno ne bi bili tu da nemaju. Nešto se uvijek pita protivnika, ali znali smo da imamo veću kvalitetu od njih. Na momente su oni dominirali, na momente mi, ali najbitnije je krajnji ishod, da to je 4-1 i drugo poluvrijeme su oni bolje otvorili, imali su tu neku inicijativu, ali naš treći gol ih je pokolebao do kraja, poslije više nije bilo nazad, mirno smo priveli kraju i to je to. I Sandro, naravno, momčad je uvijek ispred svega, ali moramo se dotaknuti tebe kao pojedinca, opet si u odličnoj formi, 4 pogotka na zadnje 4 utakmice, danas 2 gola u Ligi prvaka, igrač utakmice. Koliko ti to sve osobno znači? Pa mislim sigurno znači puno. Tu nagradu gledao sam još do lani kako veliki igrači osvajaju, sigurno da lijepa stvar za odnijet kući, jednostavno znači mi stvarno puno. Drago mi je da sam pomogao ekipi opet i da smo drugu utakmicu za redom u gostima pobjedili. Jako je bilo teško, ali kažem 3 boda iznimno bitna. Imamo još, kažem, 4 utakmice i želimo ući te 24 ekipe.